umugabo bita Yesaya yageze mu bigeragezo ayinza akayabura nirivara abana babirukanye abona ibintu birakomeye ngo hamagaza injuti ahamagaza n'abanzi ahamagaza no muri bamwe bamukwena arababwira ngo uyu mugoroba ndabararika hari sabukuru mbafitiye ngo arabicaza bategereza ibyo kujya arababwira ngo mwamaze kwitegura mbageze ipfukire mbafitiye arababwira ngo mwese mwitegure arababwira ngo kuko umwami Imana azandabara nicyo gituma ngomera mu maso hanje hakamera akira gukomera mu izina rya Yesu. Ndabona abantu fefa y'Imana yamaze kugeraho orabasita ndabona abantu Imana yamaze kugera ku buzima bwawe amateka yabagiye guhinduka mbwirira abantu bane ubabwire ngo amateka agiye guhinduka mu buzima bwawe mu mibereho yawe amateka agiye kugira gute reka ngubwire ikintu kigora n'indizanyo ikintu kigora n'ingondeshanyo ariko hari ubuzima Imana igiye kugusezereramo hari ubuzima Imana igiye kugukuramo tabara azotere basotia rasi mariforia hari ubuzima uyu mugoroba hari ibintu bigiye kuvamo kandi wabonaga bitavagamo hari imibare Imana igiye kwambura Satani kugira ngo nawe iyo mibare uyikoreshe hari password y'ikibazo yari ku buzima bwawe Imana igiye gukuraho kugira bamenye ko ari Imana yabikoze hari password yo kutakira yari kuriho Imana yikuraho uyu mwaka utararangira hari password y'ingwara yari ku buzima bwawe Imana yikuraho mu izina rya Yesu hari password yo kutubaka yari kuriho Imana yikuraho mu izina rya Yesu wavuze ngo haleluya ngo umwana w'umuhanuzi ngo akimanuka agitema igiti irajegera iyo sheri wawe yaguhamagaraga gatatu ku munsi ndaguhamagara biba byajegeye iyo umugabo yatanaga umugati w'abana ndawutane biba byajegeye iyo yataga kwita sheri ndakwita sheri biba byajegeye kandi iyo tabaye maso kujegera no gukuka biba bikuri kiranye ko mutanze biza mwabaye gute hari urutonde wari warashizweho bavuga ngo uzarinda upfubabaye ariko uyu mugoroba 2025 mu kwa 12 ntabwo ariko byemejwe mu ijuru bonye hari kashimburuza Imana iteyeho yemeza kugomba gutabagwa hari kashimburuza Imana iteyeho tarazo apere yazoketa mbonye urutonde rugira gute wangurikiye mbonye urutonde ruhinduka hari abantu bamaze kunyumva ikuramo ikinyuranyo abavuze ngo ndibizemera abari bishira muri bitazemera wabigushira muri bizemera bagara abantu bamaze kumva urutonde rwahindutse hari abantu bamaze kumva urutonde rwahindutse urutonde rw'ubuzima rwahindutse urutonde rw'imibereho rwahindutse hari abantu Imana igiye kuguhera agasopo kugira ngo isoze isezerano ryawe hari abantu Imana igiye guhatopira sika yumva hari kampani Imana yahagurukije itegura ku buzima bwawe kugira ngo irwanye abanzi bawe nawe winjire mu gitangaza cyawe haleluya hari abantu papa bari bazi kutagira akazi kemewe mugiye guhura witwaye ubabwira ngo amateka yawe kubera iki imbere y'abantu hari Imana munsi y'ijuru n'isi hari Imana iri hejuru ya byose bishobora byose bikagira gute turasoma mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice 6 turasoma duhereye ku murongo wa mbere Bibiliya iravuze ngo bukeye abana b'abahanuzi babwira Elisa bati aho turi hatubereye hatoya none turakwinginze reka tuje kuri Yorodani umuntu wese yikurire y'igiti twiyubakire aho kuba arabemerera ati nimugende umwe muri bo aravuga ati ndakwinginze emera kujyana n'abagaragu bawe barajyana n'abagaragu be aramusubiza ati yendaje nuko barajyana bageze kuri Yorodani batema igiti umwe muri bo arataka ati agitema igiti indore zirakuka irwa mu mazi arataka ati mbonye ishano databuja kuko yari ndirano
uwo muntu w'Imana aramubaza ati iguye he? Arahamwereka, ahera ko atema igiti agitera mu mazi, indore zirareremba 7. Aramubwira ati yishingire, arambura ukuboko kwe arayishingira. Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu. Akira ijambo ry'Imana muri aya materaniro. Bwira mugenzi wawe ngo iruhande rwa Eli hari Samweli. Nari mvuze ngo iruhande rwa Eli hari Samweli. Hanurira uwo muntu muri kumwe n'umugoroba w'ubuhanuzi, umuhanurire ngo iruhande rwa Eli hari Samweli. Ndabona abantu batavuga. Mwese ndabakire mu ijambo ry'Imana. Mazina ni Profete Fisto, kandi ni Imana igiye kutugiriramo neza mu izina ryande. Ahangaha niho ndiba, ni naho ndahanurira kuko Imana iravuga. Nari mvuze ijambo rivuga ngo iruhande rwa Eli hari Samweli. Imana ibambere umugisha hano. Bibiliya iravuga ngo igihe Eli yari ku ngoma, Imana yaramufashe imugira umwami. Imana imugize umwami. Bibiliya igaragaza ko Eli yimuye Imana, yimikiga ibigirwamana. Ngo Imana iri mu ijuru ibibonye irababara ubwayo, ireba aho uburyo yakuye Eli, idoba iramufata imuzana ibwami, iramwimika, iramugaburira, ikuraho imigirwamana, yongera kubigarura ibwami. Ngo Imana iramubwira ngo yewe Eli, kubera ko wimuye Imana ya Isirayeli ukimika ibigirwamana, ndaguca ku ngoma niyimikire Samweli. Muri uyu mugoroba hari ibintu Imana igiye gukura ku ngoma kugira ngo Imana yimike ubuzima bwawe. Hari ibintu Imana igiye gusenya kugira ngo yubake mu buzima bwawe. Hari ibintu Imana igiye gucisha bugufi kugira ngo izamure izina ryawe. Ntabwo murabyumva ariko turabyumva. Imana ifata Eli irabangwa kubera ko wimuye Imana ya Isirayeli, ndaguca ku ngoma n'imikire Samweli kugira ngo izina ryo Uwiteka rihabwe icyubahiro. Niba icyo kigerageza aricyo gituma Imana idashigwa hejuru, Imana igiye kugikura mu buzima bwawe kugira ngo izina ryo Uwiteka rihabwe icyubahiro. Niba iyo ngwara ari gutuma udashima Imana, Imana igiye kuyirukana mu buzima bwawe kugira ngo izina ryo Uwiteka rihabwe icyubahiro. Hari ibintu Imana igiye gusezerera ku manywa y'ihangu kugira abantu bamenye Imana wasenze, bamenye Imana wakoreye, bamenye Imana waje imbere, wavuze ngo haleluya. Ariko umuntu uri kubuyanga bibyuma yihangana aze kumbaho mikrofone gake yongero gake. Amen. Imana iza gufata Eli imukura ku ngoma, irangije iravuga ngo yiyimikira Samweli. Imana iramwirukana, Imana izana Samweli. Hari ibintu Imana igiye gusezera mu buzima bwawe. Imana iguzana Samweli uyu mugoroba, Imana iguzana Samweli mu kazi kawe, Imana iguzana Samweli mu rugo rwawe, Imana iguzana Samweli mu muryango wawe, Imana iguzana Samweli muri icyo kibazo. Wamubwira ngo Imana iguzana Samweli. Ariko umuntu wahuye na Samweli amateka arahinduka. Umuntu wahuye na Samweli akazi karaboneka. Umuntu wahuye na Samweli ingwara zirakira. Umuntu wahuye na Samweli indama zazimiye zakishi ziragaruka. Umuntu wahuye na Samweli amadayimoni arahunga. Wavuze ngo haleluya. Bibiliya ijambo ry'Imana avuze ngo bukeye abana b'abahanuzi basanga Elisa, baramubwira ngo databuja, aho turi imbere yacu hatubereye atoye, none turakwinginze reka tujye kuri Yorodani umuntu wese yikurireho igiti twiyubakiraho kuba. Ngo Elisa arabemera ati nimugende. Ngo bageze kuri Yorodani bagitema igiti, umwe muri bo atira ishoka y'indizanyo. Ngo agitema igiti ishoka irajegera, kandi kujegera no gukuka byari bikurikiranye. Ngo agitema igiti iramanuka igwa mu mazi, ngarataka aravuga ati databuja mbonye ishano, kuko yarindirana. Ngo Elisa araza arabahigika, arababwira ngo igihe mwamukweneye kirahagije, igihe mwamusekeye kirahagije, igihe mwamwitiye amazina kirahagije, igihe mwamuzirikiye kirahagije. Igihe cy'Imana. Hallelujah. Mu yandi magambo, uyu mwaka utararangira Imana igukorera ikimenyetso. Hallelujah. Hallelujah. Ndasubiramo, uyu mwaka utararangira babona Imana ikora ku buzima bwawe. Umaze igihe uyibona ku bandi, nawe bayibone ku buzima bwawe. Wabonye itabara abandi, nawe igutabare. Terasi karaba.
narivuze ngo umwaka uri kubura ibyumweru bitatu ngo gurangire, ariko Imana yakora amagasha, Imana igakina finale ukambuka. Uyu mwaka utararangira Imana yakubakira bikamenyekana. Uyu mwaka utararangira wakora mariage bikamenyekana. Uyu mwaka utararangira wava mu bukode bikamenyekana. Wahagurutse ukabyakira ukazamura haleluya. Mbega birashoboka, mbega birashoboka. Bibiliya ivuga ibidashobokera abantu imbere y'Imana bigira gute? Ibyananiye amadogiteri imbere y'Imana bigira gute? Ibyananiye business imbere y'Imana bigira gute? Nawe uyu mugoroba bishoboke mu izina. Yobu yaravuze ngo naho igiti cyatemwa kizongera kigira gute? Hari abagutemye mu kwa mbere, ariko mu kwa 12 Imana iragushibuye. Sharabas ras opa muri uko kwa 12 ugiye kubyibuha, ugiye kubona akazi, ugiye gukora, ugiye guhindurirwa amateka, amazina agiye guhinduka. Wavuze ngo yamamare ndi yamamare. Yesu yamamare ndi yamamare. Muri uko kwa 12 Imana ikoremo ikimenyetso bamenye ko ari Imana. Umva Hagayi wawe abone ko nawe watabarwa. Igihe cya Aburahamu na Sara, Hagayi yarazi ko Sara ari ingumba, azi ko atatwita nk'uko yatwite, ariko ngo Imana iza kubinyuranya. Hari agacenga Imana igiye gushiramo inyuranye no atarasita. Hano murahari, hari ibintu ugiye kugera iwawe usanga Imana yabinyuranyije. Hari ibintu ugiye gusanga mu miryango Imana yabinyuranyije. Hataravostia. Umvirisha, ugiye gutungurwa no kuva hano muri uyu mugoroba ugere ku mugabo wawe akubwira ati sheri Imana yabinyuranyije. Hari abantu bagiye gutungurwa sheri wagukatiye akubwira ngo uranyemerera ngaruke mu buzima bwawe. Hari abantu bari baraborotswe bitewe n'uko Imana ibihinduye. Paraposita. Hari abantu bari barakuroze bazi ngo twarashimangiye, ariko haracyari Imana, haracyari. Ijambo riravuga ngo niyo abantu batureka tugasigarana Imana, niyo imiryango yagenda Imana ikaguma, kuko abazi Imana yabo nibamara gukomera bakora. Ariko ninde wababeshe ko iwanyu mushobora kuvuka muri abakene mugapfa muri abakene? Papa, igihe cyose wiyambuye umubabaro w'iwanyu, ukiyambura agahinda k'iwanyu, ukavuga ngo nambaye icyubahiro cy'Imana, Imana irakigusiga. Yobu yahagararanye n'abagabo b'abanyandegenge, baravuga ati Yobu ushobora kuba waraciye inyuma y'Imana ugakora icyaha ukatwishamo, wasanga ari ngo ni Imana. Hari uburyo Imana yemera ko dukena kugira ngo ibonane abantu tuzasigarana. Hari abantu Imana igukuraho, hari abantu iri gutoranya. Ndagasubiramo, hari Imana igucisha mu kigeragezo abantu bakagira ngo waracumuye, bakabona wowe udakora, bakagira ngo wahemukiye Imana. Imana ibiri kugira ngo ipime umuntu uzahagarara nawe mu kibazo. Burya uriya muntu kwitayeho bidashoboka, binashoboka yakwitaho. Uwo muntu wakwitayeho byanze mukomeze, hari ibindi Imana igiye guhindura ku buzima bwawe. Yobu imyahagararanye n'Imana, inshuti ze ziragenda ziramusiga, Zarifasi ziragenda. Yobu baramubwira ngo yakana umugore, aramubwira ngo yakana Imana ya, aravuga ngo ntabwo bishoboka, aravuga ngo ndabizi ko umucunguzi wanjye agize gute, ari kandi amaherezo azahagarara mu isi, amaso yanjye azamureba.
uyu munsi amaso yawe yareba Imana ikora ku buzima bwawe. Uyu munsi amaso yawe yareba Imana ihindura amateka. Wavuze ngo haleluya. Kabiri, umugabo bita Yesaya yageze mu bigeragezo ayinza akayabura, Nirivara abana babirukanye. Abona ibintu birakomeye, ngo hamagaza injuti, ahamagaza n'abanzi, ahamagaza no muri bamwe bamukwena. Arababwira ngo uyu mugoroba ndabararika, hari isabukuru mbafitiye. Ngo arabicaza bategereza ibyo kujya, arababwira ngo mwamaze kwitegura mbageze ipfukire mbafitiye. Arababwira ngo mwese mwitegure. Arababwira ngo kuko umwami Imana azandabara, nicyo gituma ngomera mu maso hanje hakamera. Akira gukomera mu izina rya Yesu. Muri uyu mugoroba ndabona abantu fefa y'Imana yamaze kugeraho. Orabasita, ndabona abantu Imana yamaze kugera ku buzima bwawe. Amateka yabo agiye guhinduka. Mbwirira abantu bane ubabwire ngo amateka agiye guhinduka mu buzima bwawe, mu mibereho yawe. Amateka agiye kugira gute? Amateka agiye guhinduka. Bibiliya ivuga ngo abana b'abahanuzi baseka mugenzi wabo bajyanye, ndashoka yari afite, kuko yari indirano. Abana b'abahanuzi bizi igitekerezo, baravuga ngo ubuzima turimo ni butoya kandi turashaka kwagura iterambere, vision yacu. Ngo umwe muri bo nta gikoresho yari afite, aratira. Ngo agiye kugitira, nyiracyara amubwira ngo wirebe na cukirebe uko ngiguhaye abari kukugira ngo reka ngubwire ikintu kigora n'indizanyo, ikintu kigora n'ingondeshanyo. Ariko hari ubuzima Imana igiye kugusezereramo, hari ubuzima Imana igiye kugukuramo. Tabari azotere basotia rasi Maria Foria, hari ubuzima. Hari ubuzima Imana igiye gushiramo ikinyuranyo utazongera guhura nabwo mu mibereho y'ubuzima bwawe. Iyo volume ntabwo ntayumva. Narivuze ngo hari ubuzima Imana igiye gushiramo ikinyuranyo utazongera guhura nabwo mu buzima bwawe, kubera ko hari ikinyuranyo Imana yashizemo. Utazongera kugwa mwabura buzima. Umuririmbyi yararibye ngo nundabara uzandabara undabaye, ntukanzubize mu mibabaro. Aravuga ngo uzabungiriye neza. Imana igutabaye ndikagusubize mu mibabaro yawe, kugira ngo abanzi bawe batazaguseka. Reka ngubwira aho umupira wawe warengeye n'Imana igiye kuwurengurira. Aho igitangaza cyawe cyapfiriye n'Imana igiye kukikugarurira. Aho byangiye ni nawe bigiye kwemerera. Aho wahombeye ni nawe igiye kugomborera. Hey! Hey! Aho bagusekeye bagucira iteka, bakureba bakabona ntakizavamo, uyu mugoroba kigiye kuvamo. Uko nyuma kibivemo mu izina rya Yesu. Uyu mugoroba hari ibintu bigiye kuvamo kandi wabonaga bitavagamo. Hari imibare Imana igiye kwambura Satani kugira ngo nawe iyo mibare uyikoreshe. Hari password y'ikibazo yari ku buzima bwawe Imana igiye gukuraho kugira bamenye ko ari Imana yabikoze. Hari password yo kutakira yari kuriho Imana yikureho uyu mwaka utararangira. Hari password y'ingwara yari ku buzima bwawe Imana yikureho mu izina rya Yesu. Hari password yo kutubaka yari kuriho Imana yikureho mu izina rya Yesu. Wavuze ngo haleluya. Hey! Imana ngo umwana w'umuhanuzi ngo akimanuka agitema igiti irajegera. Iyo sheri wawe yaguhamagaraga gatatu ku munsi ndaguhamagara biba byajegeye. Iyo umugabo yatanaga umugati w'abana ndawutane biba byajegeye. Iyo yataga kwita sheri ndakwita sheri biba byajegeye. Kandi iyo tabaye maso kujegera no gukuka biba bikuri kiranye. Ko mutansubiza mwabaye gute? Yo familia yawe yagufashaga ndigufashe biba byajegeye. Mama
iyo umugabo yatanaga amafaranga akakwereka ndayakwereka biba byaje geye. Kandi kujegera no gukuka uyu muhungu yigira inama aravuga ngo reka negere ruguru wenda aho biroroshe, ngo agitema igiti ishoka iramanuka, ngeze hano tujye guhanurira, ngo ishoka iramanuka irwa mu mazi, ngo abo bari kumwe kugira bamuhumurize baza bari kumubwira ngo turareba icura yishura, ngo Yerisa araza arabehegika. Uyu mwaka utararangira Imana igira ibindi higika mu buzima bwawe. Uyu mwaka utararangira Imana igira ibindi jugunya kure. Uyu mwaka utararangira Imana igira ibindi irangiza. Wavuze ngo haleluya. Warangije arabahigika aravuga ngo igihe mwamugwanyirije mwegereyo nanje ngore, igihe mwamwohereje amahembe kirahagije musoke nanje musubize, igihe torazitana kosta sinzi umuntu mvuganye nawe muri aya materaniro. Igihe bamutereje amahembe kirahagije, igihe bakuzirike kirahagije, igihe bazirike business kirahagije, nibegereyo Imana nayo ikora ibyaha. Hari urutonde wari warashizweho bavuga ngo uzarinda upfubabaye, ariko uyu mugoroba 2025 mu kwa 12 ntabwo ariko byemejwe mu ijuru. Bonye hari kashimburuza Imana iteyeho yemeza kugomba gutabagwa, hari kashimburuza Imana iteyeho tarazo apere yazoketa. Muranyumva neza? Hari urutonde bari baragushizeho bavuga ko ugomba kutazatabarwa, bavuga ko nta kintu uzakora ngo byemere. Mbonye urutonde ruhinduka. Amen. Mbonye urutonde rugira gute wangurikiye, mbonye urutonde ruhinduka. Hari abantu bamaze kunyumva ikuramo ikinyuranyo, abavuze ngo ndibizemera, abari bishira muri bitazemera, wabigushira muri bizemera. Hari abantu bamaze kumva urutonde rwahindutse, hari abantu bamaze kumva urutonde rwahindutse, urutonde rw'ubuzima rwahindutse, urutonde rw'imibereho rwahindutse. Yes! Nafashijwe sasa, nagiye kubyumva neza. Imana irabafata. Tugiye guhanura gatoya nutarabyumva arabyumva. Imana irabafata aho bari baravuze ngo uzapfa nabi, abari itereka umwanzi wawe. Aho bavuze ngo uzapfa utarongowe, iravuga ngo ahubwo wowe ni wowe utazashingira, kwa data ndashingira. Babona ugiye kwinjira mu gitangaza cyawe, bakubonana na fiyanze bagatangira kuvuga bagatangira kuvuga ibida. Hari abandi Imana igiye kusibya kuko yageze ku gitangaza cyawe. Haleluya. Hari abandi Imana igiye kuguhera agasopo kugira ngo isoze isezerano ryawe. Hari abandi Imana igiye guhatopira sika. Yumva, hari kampani Imana yahagurukije itegura ku buzima bwawe kugira ngo igwanye abanzi bawe, nawe winjire mu gitangaza cyawe. Haleluya. Umaze igihe uri ku rutonde rudakwiye gukoresha mariage wawe, uri ku rutonde rwo gutaha ubukwe bw'abantu, ariko wowe ukabashyira ku rutonde rwo kuzapfa utarongowe, bakagushyira ku rutonde rwo gutwerera wowe utazatwererwa. Bisubiwemo muri uyu mugoroba, iravuze ngo bisubiwemo, bibaye bisha, bisubiwemo. Narimbanuye ngo bisubiwemo, muba muvukana bisubiwemo, muba gukomotsaho bisubiwemo, muri familia yawe bisubiwemo. Ukuntu Imana ibigenje kugira bisubiwemo. Imana ifashe uwakuroze avuga ngo uzapfa utagize amafaranga ng'abana, imufatira wa mubabaro yagucometsemo, abari we ushiramo wowe kwinjiza mu gihe cyo gukora ng'abana. Imana
Imana ifasha bakwifurizaga gupfakara abari bishira muri ubwo buzima kugira ngo bumve uko bijyana. Muri uyu mugoroba hari purize umaze igihe ucometswemo, hari purize umaze igihe baragucometsemo. Iyo ugize ngo ugiye kugera mu gitangaza bipfa utazi uko bipfuye. Uyu mugoroba hari imbaraga, umva ijambo rikomeye. Hari purize Faraho yari yaracometse ku Bisirayeli guhera ku gitangaza cya mbere kugeza ku bya 9 rigafeyaringa, kandi Imana yavuze ngo iratabara. Imana ibwira Mose iramubwira ngo bisohokemo mu gitangaza cya 10. Ndihurira na Faraho uyu mugoroba, ihurira n'umwanzi wawe uyu mugoroba, ihurira n'icyo kigeragezo. Ega Imana yahura nabyo, Imana icakirane nabyo. Abanzi babahura n'Imana iguhetse, abanzi babahura n'Imana ije iwawe, abanzi babahura n'Imana ije kugutabara, abanzi babahura n'Imana ije guhindura amateka. Wazamuye haleluya. Umva ikintu kigiye gutungurana, nuko mugiye guhura n'abanzi banyu mu cyimbo cya convocation uri kubaha invitation. Byumvisha abantu bake, nuko ugiye guhura n'abanzi bawe abari biteze ko murahura ujyana abana kwa muganga, mugiye guhura ubabwira ngo ngiye Dubai, ngiye Buraya bira. Ariko ndabona ibi bintu wagira ngo si ibyanyu, kuko aho muva biri kugaragara. Hari abantu papa bari bazi ko utagira akazi kemewe, mugiye guhura witwaye ubabwira ngo amateka yawe. Kubera iki? Imbere y'abantu hari Imana, munsi y'ijuru n'isi hari Imana iri hejuru ya byose bishobora, byose bikagira gute. Ndasubiramo, hari abantu bari bazi ko muzaja mucakirana ubaguza, ugiye kujya uhura nabo babwira ngo yigize neza nawe ubasha kuzimya. Hari abantu bari biteze ngo uzahora uri munsi y'ibirenge byabo, mugiye guhura Imana yagukuye munsi y'ibirenge byabo. Hari abantu bari bazi ngo uzahora ubamesera ubakorera byahindutse, nawe ugomba gutoneshwa ng'abandi, nawe ugomba kunezera. Parasita wowe umuntu nagupinga ujye umureka, na Yesu bamupinze ari umwana w'indama w'Imana. Umuntu nakugaya jya umureka, Yesu baramugaya amaze kuzura bapfuye, ariko igihe kigeze avuye mu gituro barahindukira uwamuteye icumu aravuga ngo yari umwana w'Imana. Igihe kirageze ngo kibemeze Imana ukorera, igihe kirageze ngo Imana ibiyemeze. Wowe ntacyo wabona cyakwemeza abantu, nani igitangaza murakorana ngo isi hindura amagambo. Ariko uyu mugoroba ndahanuye ngo Imana igukorera igitangaza kiruta amagambo mabi bakuvuzeho. Imana igukorera igitangaza kigukura ku rutonde bagushizeho. Hari abari bari ku rutonde ngo gupfuye umwaka utararangira, Imana yahinduye urutonde yagushize kugo kubaho. Umaranye igihe ubwo